di kalau ada tuh pensi satu buruta. Oh kita nama dok. Udah tuh orang buruta. Iya, jadi mau lihat mga dihita, mau lihat mga jawat taribata. Diha mo pinaparnelang bor bisa. Dison, adong aja nak kilau tungan di Sidawurugi. Iya. Tungan di Sidawurugi kalau isang naman ito sekali pasatan ng garang dasar. Iya, dison mo ito sa luhod. Jadi diha mo kaleko sa luhod. Doa kay boto nami. Iya, tangiyok kami. Sabi utang kami dison Rosiat tungan ni. Sidawurug anak baru bere nadong di Simani doon. Alamar ningo do kami memangnya napiga daw belakang anon dan disog memang duro. Alay uju disuan anak duro termasuk do anak duro do nagburu nahinan sa resitiruan do di bungan ni Sidawurug. Jadi disoro kami bungan ni Sidawurug nasong pasapan ng garang dasar manang natung songon dia pen manang garang dasar nang tabutut ala nasiat kita latuhita doon hasil kesepakatan doon. Jadi otik suara tahun budak suara buzion kasati timah tinoba golang berahuna. Mulai tu songon dia penon anggaran dasar na binasaan ibungan di Sidawurug anak baru bere apat tadi wata masih bohi pasu. Soalnya mah kalau pasatan non dapat pasatan non do baru berjalan. Oh, ini marah itu. Jadi di pasal tabe berarti keno tuh ang buru nami saluna. Mola tema itu hata. Mola te lang tonggo dia cari hamu beremu. Nanti dulu itu pagi dua nari. Live dulu lalap dulu. Kalau mersing so live. Lohor dulu bagas pesta live. Kami. Jadi dia menghasilkan uang. Ada deh. Keluarga besar. Token lain menghasilkan nama. Isor rodohami. Karena paksa terus. Hah? Paksa terus. Marga samosir sakal. Dohot marga mani. Kurang mau pak sebulan. Catatan. Bolang tangbul. Opun welon. Lebih bagus. Ya. Penting opat minimal. Tuhan yang kebangun bapak tuh. Mulai saat namet odo mabuan aku sekolah mulai SMP sampai saat ini. Jadi saya foto tak anggi kisodo ibotoku. Dukro marga samo si Marindo dan kolano kita berpariba dan alani ulang tasian permonangan. Ini Sidawurug naik si Marindo. Usuk pun nak indah boruku. Ay boru tulang ni papa do opu boru nuwe. Jadi sudah do si bere ni Sidawurug si Marindo sudah do marga samo si do marga balau sara do dah. Oh betul. Jadi Tapasikot na kariban. saya horas mehita, Kabere saya ka tabiangan cuaca mehita. dawa ka partikiat. Kada sada na huingok, Asa tiro ari tarunat ta. sada na huingok. Si Teoponta siya kapodahon, selalu bunidokon, kalau matuhataon, pasuk na gudang, ima rohana sona. Mau dah. Berkat yang bahagia, berkat yang berlimpah, hati yang sukacita, hati yang gembira, damai sejahtera. Ima siya na udah. Mau dah de yang kariban nam. Jadi mulai tema di Tumuata, mulai di Tuata, ima ulah sari matua di Bapauda nami, opun wal dulior. Jadi anggia itu nami, jongjong dohami di son, kita anak kamar periban. Jadi nian perborhat ini Bapaudaon, tunggu doroha. Tinggal nama holantan tenta nala hosi parahonota. Nungabe inanta nasihat sakkan nasihat batu bawat. Nunga be ijulu Tuhani, terlumubikan wae, Bapauda di son nunga ijulu Tuhani. Jadi di sok kami roh saru pada kita dia Kapauda ni Bapaudaon. Ima tai huton, ima tauluaon tu di bulian ni Bapaudaon. Jadi songon apa sahaton madu pagi ang dinami di son adong di bok kami songon na si boron nami songon hatnya dua main na si titik si gopamon gulang pengaruh na otik sosadia pe nabi rasa nami saya tuhan ta mama nabi binasuna Matutu. jadi anak orang cinami ban tanah bah tuh orang cinami adong dope oh santai jo adong dope Iya, roh mana tulis so. Oh.
Hatinggal kapan na tulong nakin. Rapat pendok kau napa satu nang buru. Ale tong mesulu hulu wabda. Natarlapat do kapan la sida niya. Oh, iya. Nggak, itu tahu na nakin. Iya. Dan masalah mana magutang na. Jadi, abang perkosi nami. Kalau nama persidangan nami dot, babuda nami di son. Kay majo ama perkosi nami nakopartusi. Asaro kami manopot. Akang nami boto nami.